Ladies and gentlemen, Gendi Janvier Breva. Hanyuma rero reka nkubwire ngo mbere na mbere inshuti yanjye banza ukore subscribe, ukore share, nunabikunda kandi like ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku rukuta rumaze imyaka 2500 rubayeho rwubatswe n'Abashinwa ngo rwitwa Great Wall of China. Urukuta ndaje ndubereka neza cyane, babwire n'uburyo ari urukuta rw'igitangaza ku buryo nta n'umuntu ushobora kurugenda n'amaguru. Baze ko ruruta urugendo ruva Nyagatare rwerekeza Rusizi. Wumve urwo rukuta uburyo rutangaje. Nkuko nabibasezanije rero ko nzajya mbagezaho ibintu bitandukanye byiza hano kuri channel ya Ibaba Official. Ntucikwe kugira ngo usobanukirwe n'urwo rukuta rukomeye cyane ruba mu gihugu cy'Ubushinwa kugeza n'izi saha. Ni rwo rukuta rwa mbere rwubatswe n'amaboko ya muntu mu myaka isaga 2500 ishize. Nta mashini cyangwa ikindi, byose byakoreshejwe amaboko n'imitwe yabo ngo huzure urukuta rurerure kugeza amaginga ya ruzwi nka Great Wall of China. Ni urukuta rumanuka imisozi rukazamuka indi mu mashyamba n'ibihuru biri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Rwubatswe mu myaka ya kera ubwo abami ba kera b'Ubushinwa bashakaga kwikingira abanzi babo ngo hatazagira ubatera yinjiriye aho. Ntiwumva urukuta ngo ukeke ko ari urukuta rusanzwe. Ni urukuta koko. Uburebure bwarwo bubarirwa mu birometero 20,000, rukagira ubugari bwa metero ziri hagati y'enye n'eshanu, mu gihe uburebure buva hasi kugera hejuru ari metero ziri hagati ya 7 n'8. Kurugenda ngo ururangize byo biragoye ukoresheje amaguru. Wibuke ko kuva mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba ugera i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ari ibirometero 350. Uru rukuta rwo ni ibirometero 20,000. Nawe wumve kurugenda n'amaguru ibyo byo ni nk'inzozi, byagorana cyane. Uburambe bwarwo bwo buyinga imisozi kuko inzobere mu mateka zivuga ko rwubatswe mu mwaka wa 220 mbere ya Yesu, rukubakwa n'umwami w'abami wa mbere w'Ubushinwa Qin Shi Huang. Icyo gihe Ubushinwa ntago bwari bwakabaye igihugu kinini nk'uko tukizi ubu, bwari bugizwe n'ibihugu bitandukanye. Intego yo kubaka urwo rukuta kwari ukwikingira ibitero byashoboraga kugabwa n'ibindi bihugu byari bikikije Ubushinwa birimo Abamongoli mu majyaruguru. Ni nayo mpamvu uburyo urwo rukuta rwubatse atari urukuta nk'uko dusanzwe turuzi, ahubwo ni nk'inzira nini yubakishijwe amabuye n'amatafari, hagati hakabamo iminara cyangwa inzu nto abasirikare barinze urukuta babagamo, hakabamo indaki bihishagamo nk'iyo umwanzi yabaga ateye, ibice byabikwagamo ibikoresho bakoreshaga n'ibindi. Si urukuta rugiye ku murongo, ahubwo ni uruhererekane rw'inkuta nyinshi zigiye zihuriye hamwe, rumwe rugaca ku musozi runaka ukwarwo, rukaza kugira aho ruhurira n'urundi ruciye ku wundi musozi, ku buryo uri inyuma yarwo atabasha kwinjira imbere mu gihugu mu buryo bumworoheye. Uru rukuta rwubatswe neza by'umwihariko mu myaka y'1368 ubwo Ubushinwa bwayoborwaga n'umwami w'abami Xuanzang wo mu nzu y'ubwami izwi nka Ming cyangwa se Ming Dynasty. Yayoboye Ubushinwa igihe kinini. Muri icyo gihe ni nabwo hubatswe iminara ikigaragara n'ubu ngubu iyo usuye urwo rukuta. Mu kinyejana cya 17 ubwo Ubushinwa bwari bwarigaruriye Mongolia, urukuta rwabaye nk'urutagifite akamaro kanini kuko umwanzi batinyaga bari baramaze kumwigarurira. Imbaraga nyinshi ntizongera gushyirwa mu kubaka urwo rukuta, ahubwo rusigara ari nk'ikimenyetso cy'ubuhangange bw'Ubushinwa. Amateka avuga ko uru rukuta rwubatswe n'abacakara, abanyabyaha n'abandi bantu babaga bahanwe n'umwami bagafashwa n'abasirikare. Hari amakuru anavuga ko hari abagiye bahapfira. Icyakora ubushakashatsi bwakozwe ku nkengero z'urwo rukuta nta bimenyetso byabonetse by'ibisigazwa by'abantu baba barahashyinguwe. Uru rukuta runyura mu duce dutandukanye tw'Ubushinwa, cyane cyane mu burasirazuba bushyira amajyaruguru hafi y'umurwa mukuru Beijing. Ni urukuta rwashyizwe mu bintu bitangaje 7 ikiremwa muntu cyabashije kubaka ku isi, 7 wonders of the world.
guhera mu 1987 rukaba ruri mu murage w'isi. Nibura abantu basaga miliyoni 10 bazamuka kuri urwo rukuta buri mwaka, bikaba kimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Bushinwa. Ku munyamahanga uri mu Bushinwa by'umwihariko i Beijing, biragoye kuba wabaza umuturage w'Ubushinwa ahantu heza wasura ngo ku rutonde aguha haburemo urwo rukuta rw'agatangaza. Kubera imyaka ishize rwubatswe, ibice bimwe na bimwe byarwo byarangiritse ku buryo leta y'Ubushinwa itemerera abakerarugendo kuhasura ngo bidashyira ubuzima bwabo mu kaga. Hari uduce twagiye dutunganywa aho inzira zikigaragara abakerarugendo bemererwa kunyura bazamuka urwo rukuta bakihera amaso ubuhangange bw'ubwenge bwa muntu. Kwinjira ngo usure ni $10 agera ku 10. Iyo umaze kwinjira werekwa inzira zitandukanye aho urukuta runyura, ugahitamo iyo ushaka kwerekezamo bitewe n'aho intege zawe n'amaso yawe bigushimiye. Ntabwo urukuta ari cyo kintu kiryoheye amaso gusa gihari, kuko harimo n'ibiyaga n'imigezi aho bimwe byagiye bitunganywa bigashyirwamo n'ubwato. Abashaka kubukoresha barishyura bagatemberezwa. Hari kandi uduce two gukambikamo turimo amahema. Abakerarugendo bashaka kuhamara igihe bemerewe kuraramo bakishyura bitewe n'igihe bazamaramo. Ubushinwa ni igihugu kimaze gutera imbere, cyatangije uburyo bwo gutemberezwa urwo rukuta hakoreshejwe utumodoka tugendera ku migozi, aho nk'abadashaka kuzamuka iyo misozi urukuta rwubatsweho bishyura izo modoka zikabibafashamo batavunitse. Kubera kandi ko nta muntu ushobora kurangiza urwo rukuta mu munsi umwe cyangwa 2, hari n'indege zitembereza abantu hejuru yarwo bakaba babasha kurureba barwitegeye kandi mu gihe gito. Nubwo ari kimwe mu birango bya kera bigaragaza ubuhangange bw'Ubushinwa, Abashinwa bo siko akamaro gusa babona muri urwo rukuta. Bemeza ko ari ikimenyetso cy'imbaraga zabo kuva kera na kare, ubufatanye no kudatezuka mu gihe bafite icyo biyemeje kugeraho. Abayobozi batandukanye bakomeye ku isi basuye uru rukuta, barimo Barack Obama wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umwamikazi Elizabeth wa II wahoze ayobora Ubwongereza, George Bush wayoboye Amerika, Vladimir Putin uyobora Uburusiya, Nelson Mandela wahoze ayobora Afurika y'Epfo n'abandi bami. Nahangaha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye ku rukuta rw'igitangaza rwabayeho kugeza n'ubu ngubu mu gihugu cy'Ubushinwa. Niba ushaka gukurikira ibiganiro byacu, kora subscribe niba wabikunze, bisangiza abandi ndetse utange comment y'icyo twazakubwiraho ubutaha. Ndabashimiye cyane.